this moment in the back of my mind. Ovo je povijesni trenutak za hrvatsku i slovensku atletiku s obzirom da se desilo naše prvenstvo. Novi svjetski rekord u skoku vis. The new world record holder, Mr. Dusan Prezel, Kranj Slovenija 153. Category 75. U kategoriji 75 Dušan Prezel je srušio svjetski rekord.